Siapa berani? Saya berani lah. Safe. Bang, boleh tak ajak main satu game? Sebelum main game, boleh tak you sebutkan ni dulu? Siapa berani challenge dengan saya? Say hi, cincin. Okay, so you say? Siapa berani? Saya berani lah. Safe. So sekarang, saya sini ada 15 soalan. Okay. You bagi saya 3 lucky number. Penunggu you nak challenge 10 sampai 15. 7, 11, 13. Saya akan bagi 2 situation. You pilih satu Nombor 7 Okay. You punya kereta, dia just satu channel je. Okay. Atau speaker pecah bila buka lagu. Satu channel. Kalau itu channel cerita hantu. Cerita nanti. Tak nanti. Okay. Mana ada hantu? Haiya, manalah hantu. You kena saman street chat. Okay. Atau kena saman parking. Okay, cerita. Kenapa? Kenapa saman parking? Saya bawa tak kena perasaan saya tidak, ayo. Jangan tanya bagaimana esok. You punya lampu signal loh. Alright. Atau break loh. Signal. Kenapa? Signal murah. Signal penting mah, ke mahal. Dua-dua sama je. Ganggang dan undang. Thank you. Kita Okay. Okay, tak ada hal. You tahu saya siapa? Tahu. Aduh, bukan say hi. Saya cincin. Ni cincin. Aja. Ah. Boleh tahu apa saya? Boleh. Boleh. Ya, tolong. Saya bagi you scan lah. Sekian apa? Extra. Oh, extra apa? Congratulations. Okay. Jadi fan saya. Tak ada lah. Boleh tak tolong saya cakap cari alat ganti kereta, cari Nak cari alat dia pun, cari sini. Dulu. Cari alat ganti kereta, cari sengli.